Nadamo se da niko neće od nastavnika ovo vidjeti. I ako vidi, pozdrav za njih. Mi smo bojali. Zamisli video. I kažu, ajde mi kod direktora. Ili jedemo kod direktora i... A da, baš tim glasom kaže ono, ajde kod direktora. I oni će popularni da postanu, ej. Da. I specijalan pozdrav za svakog tamo što nas gleda. Hvala vama. Vi ste prvi. Ako budemo popularni. I će budete poznati vi. Ako hoćete. Ako ne... Jedite govna. Begnite si. Jebam se, svi ste mi dobri. Vi ste mi dobri prijatelji. I možda ćete postati. Možda ćete snimati s nama, ako hoćete, ako ne, ako. Voleo bi da vidi ovo, ne znam, cijele. Pazi, molim te. Molit ću te da mi pomožiš. Dobro. Gledaj bre koliko su. Ja pa sam aktivirao alarmna kola kod je bilo. Pa ti si juče aktivirao. Kad smo failovali? Da. Isto ovu mapu smo igrali, oni dalje puknu auto. Pa ne mogu. Jao, i zemki više zbrali se pespa. Pa ne možeš da izjedeš svi. Mi smo iz Vranja. Da. Rekli smo već. Nismo rekli. Mrš. Francis, you should heal. Debile. What the hell are you doing, Francis? Pusti ga, nemoj da zatvaraš vrata. Ko je zatvorio vrata? Ne znam. Luis. Da kikujemo bot. Guz. Da kikujemo bota, može li to? Ne vjerujem. Mi smo Smo mi. pirati. Ajde, četvorimo. Ja ne znam ni koliko snimamo bre, ceo hard disk ima da mi odu... Da ne kažem šta. U džavoba. Gde je Magnum? Gde je ovaj Dego? Uzao sam ga. Ima dva. Da. Ima više. Ima puno, ajde. Ajmo, adrenalin! Ajmo. Ja imam MVP. I specijalan pozdrav za stranice na Facebooku koju smo mi. Tu spada Steam zamjena. Steam prodaja zamjena. Origin new play. Da, Origin new play. Isto sam... Ne da jedeš Bokija. Bok je za mljedenje. Za mljedenje, pazi. Pre Boki tebe će ti zezam. Zezam se. Pazi, vič! Vič! Pazi! Evo te čak. Šta fali, brate, kako da mu pružiš ruku samo da ga podigneš? Pola sata da mu zajmeš. Kao da mu... Ne znam šta radiš. Milane, moja miljena puštica. Koja? Sedi Boki za nas, Simon ubija zombije. Snuker. Boki za Maksimom. Lele Charger. Osjećaš ti to kako ti puca? Ajde. Gdje sad treba? Kako beše? Ona je lift. Milan je obosti podignulo, razumiš li? Pogledaj gdje sam. Pogledaj gdje sam, ba. A, vidim. I zašto sad ovoliko sporo hodam? Vjerovatno zato što sam po rage. 36 health samo imam. Jadan Boki Bolje sam povređen. ja. Uvređen, iznenađen i uvređen. Slomi monitor. Ima li ovdje neka puška? Što? Alo bre, ovaj Tank! zatvara vrata. Tank!
Evo bi me. Pa oni mene pusti s tenka. Ja nisam tank. Mislim, možda i jesam, nisam... Ima Dobro. negdje Hunter, čujem Hunter. I Boomera. Evo Hunter, pazi! Milane, pomagi ću mi tepat. Gotov sam. This blood ain't mine. Get to the pawn shop. Pomaga mi devojka. Excellent. Dvojka. Tebi... Neću da spominjem. Će pogineš? Neću, ne. Hoću Ja uskoro. bre, Boomer, mutavi. Došao vam. Voli Čuj, Alfa Milane, Solarom, jes? jedan health go. Čekaj, se te revive. Čekaj, ajde. Nemoj da si pucao u auto. Imate... Nisam ja. Čekaj. Safe room, falim te, bože. Falim te, bože. Daj, zamisli sad da u safe room nema health. Šta kažeš? Uf, vidi damage. Damage. Pa, We 160 gotta i find me a obitelj će ovdje. medic. Ajde. Nema healthy. Nema healthy. Don't move, I'm healing you. Falim te, bože. Dobrota. Imaš 100 tank. Pakuju vojka tenkovi! Napad. Bam. Mrš od mene. Mrš od mene. Halo be, utepujemo ovog Vukašina. Ajde bre, rasisto jedan. Pa možda i Vukaši gleda ovaj klip. Možda, daj mu, pa neka gleda. Može. Ajde. Daj, pozdrav za Vukašina. I za njegovu familiju. Koliko kod već ima. Ajmo. Milane, a sad ješ ti u lift? Da bre, da. Bye, bitch. Će se fucking... Evo. Evo vidi ovo. Dete, toliko mu beše. Pusti ga iz boji neka ide. On muta familijerno. Milane, ne vidi samo se testerno. Kude je po ovaj crkla? Nije ono crkva, već Luis je crkva. tu. Dobro. Pa pao merda mi je došlo. Evo ima healthy. Boomer! Dobro, ubij ga. Dobre. Gdje su? A ne, evo, cijelo. Jao bre, Milane, jao bre, Luis, jao bre, Hunter! Ja ću go, sad neću bre Luisa, koji ga kara Luis? A, pazi, beži bre, Milane! Morali si da ga pukneš. Sad ne mogu ništa da vidim od tebe. A? Sad ne mogu ništa da vidim sad. Pa ni ja Ajmo ne. bre! Ajmo! Morali si da ga pukneš. Evo Aj, da si ga pošao. pukneš! Jaaaa! No, ovaj pit bomb. Molotov. Gde je veštica da joj... Čekaj, da ju ubijem vešticu. Ali da ako mu nađem prvo. Ja ću A, bre, bavati. ja go nisam... Ready? Ja ću sram. Begaj! A, vađe ti kad si ti mutava. Evo go. Gdje će go? Mrtvo li je? Mrtvata je. Evo ga molotov je. Ti baš mi ja. Brate, šta je ovo? Jaaaa. Begaj! Gdje je bio? Stoji! Će pogineš. Znam. Evo pa je Beko. Luis. Gdje je bio Luis? Radi ga je Luis. Mutav li je? Gdje? Jedan gore, ko da je... Što ima gore? Ne. Tu. U kanalizaciju. Mi pacovi ovdje. Begaj!
pomagaj, Milane, pomagaj! Pa tepam ga od ovamo. Odakle? Ti si popeo pa ja sišao samo jedini ja. Fire in the hole! Čobi. Kaži da nam. se Cover me. healam. Dobro, ovo će sad. Ali ipak gdje smo našli da se nabijemo do dvorica. Ali lepo, gle. Ajmo malo, budemo. Opet mi se zezao sluške. Što? Zezao mi se sluške. Metkove ima. Evo, he- Metci. Čekaj, vidi na mesto. Čekaj se na... Ovamo izgleda izlaz.